malahan ada ibu ninang gendut baju hirang beretaan. Lalu terima kasih bulah nang lawan pian abuhan si ayo pinamungkal beretaan. Awal ulun datang jujur rasa takutan. Waktu tuh di masjid kami hendak sembahyangan. Bilang befoto genal-genal beretaan. Jadi nak lawan pian ulun nang mamat dehe. Bila awak lama kujur pian kade rugi. Malahan cilai sanang itu nang tunang laki. Jadi nang lawan pian ulun nang mamat dehe. Bila nyatu pang tu malam hendak membunuh Yahudi. Bila Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam. Pakan kain nang berduduk nang berbaju putih nyaman menjawab pakan. Sidin menjawab sambil nang baju gitan. Istilah tupang kata semangat benar pian. Jadi nang lawan kai ulun terima kasih. Atau bapak ibu ini sabarataan. Nang mana bang salam sudah menjawab pakan. Kita berdoa pulang sabarataan. Mudahan nipang kita berkata menjawab salam. Mudahan berataan panjang umur sehat badan. Dimana kita begana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan lah salamatan. Pertama-tama ulur mau ucapakan membuka bemadihin ini nang lawan pian. Jadi nang tak lupa ulur membawa bemadihin. Tadi nang pemula kami mau ucap salam. Ini nang kedua pastinya tidak lupa ulur mau ucapakan. Kami hari ini banyak meminta maaf, minta rela lawan pian. Apabila madihin tak lambat memainakan. Maklum kami hari ini kadang membawa alat sunnah saurangan. Karena di sini sudah disediakan. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapakan. Lawan nih abang son baik nang di muka atau nang di belakang. Nang awalahin tadi sudah menyetilakan. Jadi nang lawan pian kami nang nisa grupan. Banyak terima kasih paklah nang lawan pian. Karena nih alat son pian menyediakan. Jadi nang tak lupa pulang mau ucapakan kepada ading-ading atau nini-nini nang hendak menyuberang. Dilihat motor kiri atau kanan kakak menyuberang. Nang karudung hirang binanya belum belakian. Kami tak lupa kai menyapa akan. Nang di mukanya itu nang halakian. Sakolih cel nipang datang inya nang bepacaran. Atau sudah kawin langsung kami doakan. Mudahan bini pian lakas nang betianan. La betianan. Pertama-tama pulang ulun lanjutkan. Sebelum bemadihin kita jauh berjalan. Alangkah baiknya kepada Bu Hentian hari ini nang perkenalan. Ini nang pastinya Bu Hen si ayo ada video semalam tak salah menyambetakan. Nang jelasnya kita ini alhamdulillah hari ini bertemuan di desa si ayo atau pian kenal ngarannya Bungkokan. Kabupaten Kota Baru sudah dipadahkan. Lalu alhamdulillah kita sabarataan masih nih diberi umur nih nang panjang. Sehingga di sini kita nang berdepatan. Kami pangsu malam imbe sampai yang Jumat.
Jumat Pak Ibu tulakan kikira pukul 2 semalam kami tulakan lalu jalan gunung nang jalan Loksado cuman arinya hujan jadi kada kawa motor belelejuan mana nang jalan gunung tikungannya kebanyakan lamun tak salah tikung harau kami ke jurang lalu nang lawan pian kami bersyukur benar jua nang tidak lupa hari ini mau ucapakan itu alhamdulillah kami nang kawah haja di sini mengabulkan hajat tu sampian nang sudah mau undang lalu nang minta doa pulang nang lawan pian mudahan nih bang kami pastinya nang sertaan mudahan kami kaina bulik salamatan istilah tupang kata selalu dalam lindungan karena Pak ai isok kami pulang undangan andaknya di kota Kandangan imbah tu acara kaina melanjutakan acara pangantinan kikira sampai tengah hari kaina kami ampihan langsung tu malamnya pas malam Senayan disambung pangadiran tau pulang maisiakan lalu nang minta doa mudahan buhan kami sehat saberetaan jua bebuhan pian di sini semuaan mudahan nang sehat pian para jakian nang mana ada gering mudahan disehatakan lalu tak lupa ulun mau ucapakan kita bakar tas Solo karena tuan rumah ini ada permintaan abang bejo kuning tadi menulisakan nang parut genal kaya nang betianan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ini nang permintaan cilai nang tuan rumah ulun menyampaikan jadi nang tak lupa kami menyapa pian ini pang busawit tak lain dan tak bukan Rullah 98 dan istri tersayang Ika Nurmalyani nang ini bangaran lalu kita doakan mudahan tuan rumah pastinya sakaluargaan sidin panjang umur selalu sehat badan mudahan sidin rezeki dilancarkan mudahan juga sidin selalu dalam lindungan acara ni esok mudahan dilancarkan mudahan ni acara diberi keberkahan lah keberkahan sabuting lagi ulun nang menyembeti karena tuan rumah masih ada menulis walau nih menulis cuman kertas aja duit kada dibuat tatap penghaja hari ini ulun sambeti jadi nang tidak lupa kepada nih bus minyak ngaran nih Bang Jeli dan istri tercinta di Sirat Nasari mudahan nih Bang Jeli selalu dikuati sehingga bini pian dedianan bulan ini terima kasih pian sudah memberi jakanya ada bang bangko nyaman pian naik jadi nang ini amang maambilakan nang betupi cuman nih duit sawiran kita ada berbagi lalu terima kasih pastinya lawan pian itu nang hari ini kai ini berjalan pinanya umpat memberi jadi nang lawan kai ulun ucap terima kasih lawan pian hari ini lalu nang tak lupa doa nang gesan kai mudahan makin tuha sidin nang tak kuati istilah kata tuha kaladi biar sidin tambah tuha tapi betianan pulang nini Allah nini terima kasih nang mana ngini duit tadi nang ada memberi pinanya acil nang bungas kotak menyediakan
sedikit rasa takutan karena belangnya hari ini bebelang macan. Jadi nang lawan pian kami mendoakan. Lalu terima kasih kepada Bang Ibu nang memberi sawiran. Ulun nang tak lupa lawan pian mau ucapakan. Mudahan tunang mana nang memberi sawiran. Ini Ibu RT tadi awal befotoan. Nang kaning sidin liwar kagegenalan. Jadi nang lawan pian Bu terima kasih ulun mau ucapakan. Mudahan Bang pian ini so beretaan selalu panjang umur beretaan sehat badan. Amun sakampungan pian memberi sawiran kira kami boleh banyak benar menjulungi. Jadi ulun yakin ini buhan si ayo dasar nang baik sekali. Mudahan buhan pian di sini saberetaan. Mudahan rejeki beretaan dilancarkan. Mudahan sampian hajat dikabulakan. Bulah terima kasih banyak nang lawan pian. Pinanya sidin kasini kade saling pupuhan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Mudahan buai pian selalu sehat badan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucap pulang. Mungkin bemadihin hanya nang pamulaan. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan. Ibu karudung hirang gincu bewarna abang. Tak lupa ulun mau ucapakan. Ada ibu nih nang gendut baju hirang beretaan. Lalu terima kasih bulah nang lawan pian. Buhan si ayo pinamungkal beretaan. Awal ulun datang jujur rasa takutan. Waktu tuh di masjid kami hendak sembahyangan. Bilang befoto genal-genal beretaan. Jadi nang lawan pian ulun nang mamat dehe. Bila awak lama kujur pian kade rugi. Malahan cilai sanang itu nang tunang laki. Jadi nang lawan pian ulun nang mamat dehe. Bila nyatu pang tu malam hendak membunuh Yahudi. Bila hendak membebem celah jangan dilepiki. Jadi lawan pian lamun nang awak kurus lakas-lakas dilepiki. Belakangnya banyak tulang sakit benar manahane. Lamanane awan. Lawan Bang Ibu ini saberetaan. Lalu nang tidak lupa terima kasih banyak pastinya lawan pian. Karena ini duit hanya nang bemadihin kita nang pamulaan. Sudah diberi banyak benar sawiran. Jadi nang lawan amang jua sidin bejit. Nah 100.000 sidin menambahiakan. Terima kasih banyak lawan amang nang betupi. Atau jua kae nang umpat menjulungi. Mudahan pian sehat setiap hari. Mudahan Bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan saberetaan kita kawan naik haji. Lah naik haji. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan. Lawan nang tadi awal nang memberi sawiran 50.000 ini buhan Pak Iasan. Jadi nang tidak lupa ini jahra witing ulun mau ucapakan. Nang itu busnya ujar nang Haji Rahmah Pak Ibu Bangaran. Dua kakak Ima dan ini kakak Nonah. Nang tim dikurnya nang ada di hadapan. Waktu awal datang jua nang bepisian. Istilah Bang kata kami buhan negara dasar bujur singkal mayang. Lalu Bang Ibu pulang nang ke hadapan. Bulah terima kasih banyak nang lawan pian. Han genal
kampungan, apalagi nang di Kartak nang bebeju hirang, nang tumangot tiis kada tahu hendak hujan. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan, mudahan buhan pian di sini nang sakampungan, mudahan buhan pian rezeki dilencarakan, usaha buhan pian diberi keberkahan. Amin. Lalu nang tak lupa ulun mana rusakan, sebelum matihin lanjut sekali holo tapok tangan, lah tepuk tangan. Aja dimadihin ulun mana rusakan, kita nang bemadihin di sini menghibur pian. Ada jua amang nang ada di motor nang sidin di Suberang, bilang jauh benar malam bay lawan tangan. Mudahan pian pastinya saberetaan, mudahan panjang umur selalu atau nang bemotor atau nang bakan dereen, nang mana buhan pian tejeuh manuntiakan, mudahan tu sampian salamatan beretaan. Jadi nang tak lupa isahakan, awal tadi datang ulun rasa kebingungan, awal tuh melihat ngini kakanakan atau sudah belekian. Inya masih halus tapi paut kakenalan, istilah pangkata kayak orang betianan. Jadi nang lawan ading mungkin nang masih anom atau sudah ngitu toha, sudahkah belekian. Lalu nang tidak lupa ujar belum belekian. Lalu terima kasih manglah nang lawan pian, asidin memberi mudahan tu sasi tambah dilebetakan, mudahan pian rezeki dilencarakan, usaha tu sempian diberi keberkahan. Amin. Atau tadi ading nang maatarakan, mudahan dingai pian sakulah pandepatan. Amin. Mudahan pang sukses buhan pian masa depan, mama abah pian begawi para jekian, para jekian. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu ini saberetaan, ayo pang banyu aqua kasini dicocokakan, liwar nang di panggung kada paham beretaan, mulai pamulaan karing butuh rakungan. Jadi nang tidak lupa ulun terima kasih manglah nang lawan pian, kita bemadihin di sini begegayaan. Jadi nang tak lupa ngapa nang tadi pian di muka dipandirakan, ada ini penyo sudah disediakan, cuman ma andak haja kada dilingirakan. Kalau terima kasih tetap kami ucapi, ngini cilai pisang pais nang mulai tadi, awal kami datang ini sudah disurungi. Jadi lawan pian tetap terima kasih hari ini kami ucapi. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, mudahan pang pian rezeki dilencarakan, ngini tupang benyo kami awal datang sudah disediakan, apalagi tuh di rumah sudah disuruh makan. Jadi ulun yakin ini nang tuan rumah nang sudah mau undang, dasar baik hati lawan kami tuh pahaman, hanyar nang datang haja sudah ditawari makan, kikira kaina bulik apa cang dibungkusakan, dibungkusakan. Jadi madihin ulun mana rusakan, hanyar nang amang kaluar sidin betapihan. Jadi nang lawan amang selamat nih berjumpa, kita nang betemuan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian, baik nang ada di Suberang atau nang berdirian, nang jelasnya pian ini saberetaan, ini wabil khususnya ujar buhan bungkukan. Jadi nang lawan acil nang bebeju hirang, nah kenal pulang kalau cil nang bejalan datang. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, berarti nang buhan sini sehat-sehat beretaan. Jadi
Dinang tidak lupa ulun mau ucapakan kepada juan ini nang ada di sana si dinang berdudukan baik nang di bangko atau nang tak kumpulan mudahan niai pian sehat setiap hari mudahan bang pian selalu dilindungi mudahan salamatan pian hidup sampai ke mati sampai ke mati jingok di lelongkang iyakah ngitu pangantin nang pacang di palaminan jadi nang tak lupa kepada tupang kakak kami mendoakan cuman to kakaknya besambunyi pinasupan jadi gesan pangantin langsung kita doakan mudahan to pangantin inya laki binian mudahan panjang umur pangantinnya sehat badan mudahan pangantin itu nang hajatinya mudahan dikabulakan mudah pangantin inya rohoi rahayu mudahan nang tuntong pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan nang laki selalu dikuatakan sehingga pangantinnya lakas nang betianan mudahan pangantin selalu dalam lindungan dunia tidak akan terpisahkan lah terpisahkan jadi matihin ulun nang malanjuti kepada tupang ibu di muka ada berdiri nang mangamira pian nang lawan HP sabuting saran ulun bulah nang hari ini bila mangamira lamun kawa hati-hati bila kada beizin kameranya kada jadi ala kada jadi nang sidin memoto nang sidin bemotor mangamira jua kasini jakanya tupang singgah jangan nang tasupane mudahan pang sidin selalu nang dilindungi jadi nang tidak lupa ulun mana rusakan uma anak siapa manguap di hadapan jadi nang lawan adik kakak mau ucapakan bila mangantok ke rumah aja guringan jadi nang tak lupa ulun mana rusakan nah ini kada umanya tapi pang anaknya nang lamak bertahan lalu nang tidak lupa ulun menyapaakan inya masih halus susunya sing genalan kai maningau tuyat pina beliuran jadi nang lawan ading kakak nang wa ucape kakak hanya bergaya dinglah nang hari ini umak kahupuk pulang cilai nang dijulungi jakanya pian paham kai pian mengerti nang itu karupuk lawan ulun disuapi jadi pangkayai handakai tadi sidin ujar nang manyuapi cuman jer takutan kalau sariki laki jadi nang lawan pian kalah terima kasih tetap ulun ucapi jadi nang tak lupa ulun mana rusakan ini bematihin kita nang begayaan nang mana tuh di jalan jangan menangah jalan ngalih cilai motor lalu nang ke hadapan cuman paham aja nang lalu nih di jalan kita nih acara andaknya di pinggir jalan jadi nang bermotor kami mau ucapakan banyak meminta rela terganggu perjalanan jadi nih matihin ulur mana rusakan sebelum matihin lanjut sekali lagi tepuk tangan lah tepuk tangan jadi bang ulun terus melanjutakan pinanya keluarga nang bepangantinan nang dihige jalan tuyat nang bepandiran ajak kakak rumah cilai disu
suruh makan. Jadi lawan pian kami mau ucapakan, nang mana hanyar datang pastinya selamat datang. Jadi lawan pian cilai alhamdulillah dahulu diucapakan. Kami bang di sini jua nang bersyukur pastinya nang lawan Tuhan. Jadi nang lawan kakak nang karodong biru nang to manga merah nahyat nang kehadapan. Siang-siang sudah berdestakan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, mungkin sudah belaki ulun melihatakan. Jadi ujar belum Yunia itu bujangan. Jadi rombongan kami masih banyak nang bujangan. Nang di belakang sini cilai belum bebinian. Cuman tuh nang ini katujuh pacahnya di tangan. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadehi. Ada ngini wahyu cilai belum bebini. Lalu ngini aja ngarannya Jersahwardi, inya belahan Arab cilai Arab Saudi. Jadi nang lawan pian ulun nang malanjuti. Kalau nang ini ije ngini ngarannya Bang Husni. Jadi nang di belakang nang ini belum bebini. Amun ngini Bang Dul sudah cilai bebini. Katujuh mangunyot pian kada begigi. Jadi bang kami terus melanjutkan. Ini bemadihin di sini menghibur pian. Ini buhan si ayo disanya bangaran. Jadi nang tidak lupa ulun manasakan. Pinanya nih sawiran bangai tadi pamulaan. Pinanya nang ini kadada lagi menambahiakan. Tetap terima kasih ulun mau ucapakan. Sapa lagi ini nang hanya hibak wai bueh duit sawiran. Jadi nang tak lupa kami menarusakan. Nang di bawah tindak nang duduk aja uhen. Kami nang tak lupa lawan pian menyapa akan. Atau jua kae nang di muka di head. Nang bebeju putih nang rambut nang behuben. Mudahan pian selalu sehat badan. Jadi pian di rumah masihlah ada nini kai betungguan. Ujar pang ada nini beisian. Cuman ngaran tuha apalagi pangan dilihat kada saling gigian. Kikira pang malam kada tapi besusuan. Jadi nang lawan kai kami mendoakan. Mudahan kaya pian selalu nang sehat badan. Amang di higanya nang bebeju habang. Bila hendak tertawa kada usah ditahan-tahan. Jadi nang tak lupa ulun menarusakan. Atau abang amang nang sambil beruku tangan kiri tuyat memingkutakan. Nang ulun lihat sesingut sidin kalabetan. Uma sidin bang lalu bahkan deden kalajuan. Mudahan sidin selalu nang salamatan. Ada juga ibu nang di bawah panggung nang karudung kuning tuyat ginjo kapingtingan. Jadi wan ibu ulun menyapa pian. Bangai kenal juga wai disutakan. Jadi genal-genal yakin sampai retaan. Jadi nang tak lupa ulun menarusakan. Nah ngini tupang nini pinanya hendak bulik sudah nang tu berjalan. Jadi nang lawan nini sungsung benar nang di tangan. Pinanya tu berakat sudah membungkus pian. Jadi gesan kami belum dibungkusakan. Lalu nang tak lupa ulun menghimbauakan. Nah tuyat tu benyuis pulang berwarna habang. Cilai nang ini aja belum lagi memakan. Jadi lawan pian amunnya ngini benyo lawan nang jua wadai tak banyak menyediakan. Kikira bemadihin satu mat kita bertahan. Lawan bang ibu nang ada di hadapan. Atau amang-amang di muka nang berdirian. Jadi nang di subarang ada juga malam bay tangan. Alhamdulillah kita nang berdepatan. Jadi lawan amang nang sidin bemuter nang tu tagena andaknya di tengah jalan. Jadi nang di jalan pian nang ke pinggiran.
Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan pinanya keluarga nang bepangantinan. Mudahan bang pian buli kenang salamatan dunia wan akhirat kita nang tak kumpulan. Lah tak kumpulan aja dimadihin ulun nang malanjuti kepada ading-ading beretaan nang di sini atau acil paman nang sudah ada bakumpulan tuh hari ini. Kita gesan pengantin tadi sudah mendoakan alangkah baiknya tampulo nih bang kita di sini nang tak kumpulan. Jadi nang lawan kae nang merenung sohangan nang dihigen nasi ulun menyapa pian. Kita nikai yai berdoa saberetaan bila ulun berdoa amin akan buhantian. Jadi pang doa ulun mamulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan kita nang panjang umur beretaan juga sehat. Mudahan sehat kita di jalan taat. Mudahan sehat kita ini nang walafiat. Mudahan beretaan kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Lah ke akhirat ahawan aja dimadihin ulun nang malanjuti kepada ibu bapak beretaan nang di sini. Jadi nang bemadihin kami hendak besatup satu mat holo berhenti amun madihin taros ulun nang tak oyohe. Jadi nang lawan pian nang mana hanyar haja buhan pian datangan. Jadi nang nyaman haja ibu nang di Subarang bang dulai mana waakan nang kaudong hirang nang tas kagenalan. Nang ulun lihat parut pina kalunjungan. Jadi nang lawan pian mungkin nang masih tua tapi pulang betianan. Jadi mudahan pian berenak nang salamatan atau juga ading di muka nang betianan. Mudahan dingai pian berenak salamatan. Mudahan sehat terus pian nang bebujuran menunjuk jari tengah bangai nang ke depan. Jadi nang lawan ading kakak mendoakan wahyu dingkat tujuh nyamalia tipian ujar genal benar nang ada di depan. Jadi nang lawan pian kakak nang mamadahi bila lulus sekolah pian hendak belagi kaina ujar wahyu nang siap mangawini. Alah lawan ibu bapak ini saberetaan kita nang bemadihin cilai nang bagayaan ini nang tak lupa ulun mana rusakan kami hendak besatup satu mat nang betahan kaina madihin kami melanjutakan. Jadi lawan pian dahulu kita minuman kasihan juga pisang pais kada temakan timbul kaina pais ampun pian bebesian. Jadi nang tak lupa kami menarusakan ini membawa pantun cilai nang panutupan kaina imbah ini pulang disambung akan tadi bila jerujuk untuk jaun jimampai ada paikat lagi ya ulun dedeyan kain. Pabilanya jodoh hari ini tumpang sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 ini kuriding patah ada patah sabila hendaknya dihiga kaca. Kita semua hari ini berdoa mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah. Mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bila kita hendaknya di perumahan ada nang kora-kora hendaknya di perumahan. Kami permisi satu mat kami bertahan
minuman. Lalu terakhir ulun mau ucapakan salah nang lawan hilap ulun dimaapakan, baik dari sikap atau dari ucapan. Nang jelas Pak ai buai niat tujuan kami menghibur buhan pian. Arifina muruk mudahan jangan hujan, karena hari ini kami nang kemarian langsung haja pulihkan. Jadi nang tak lupa minta doa bertaat, mudahan nih bang kita berkat hujan turun sehat saberataan. Nang mana tuh nang gering mudahan disehatakan, mudahan juga kita selalu nang salamatan. Lalu terakhir ulur mau ucapakan wassalamualaikum, satu mat kami bertahan ilahi. Kami bersatu satu